Alright, kaltu na siya kaywa. Nga inge Shirley Tara pangi. Kat alright. Alya digi just kula takangi. Digi just Go on. tuwa baka. Le, siya. Ale pangalige wesulungan. Kuloke Ashloman banga kulangan di sila live. Okay, kum di live ngina Oh, okay. Mga denali nga. Tanaw siya. So na okay. Banga ako lang share yan Okay. Nagdamdag ko din bell. All right. Tumas mit forget the best City. city in Washington. The best city in Washington. Rekna wo Vash. Tonawo. Rekna wo. Rekna wo violence. Ma based that on the record ki. Pwede ma protest sa rega. Oh. Mga arrest. Sige city siya nga mga vaka. Bakal men context sige. It's Ashka the civility, Nakidamdag ko din bell ko sa mawika dyan if kung makungkan share yan na share yan nga Ashfinen Honolulu yun na we yang taking just call the coffee in Kent. According to him, according to stats, kepalan bel sa pandemic that we blocking maupe. Abara is that more the best city in Washington pa and Kent. The amalil isa Joe do na assume na finan Kent Washington ba. Kokus sa mga wigat nga gidamdag ka din bel. Tegin sila tam siya ngan ba chudal aquagi in goal. Chudal aquagi in goal. Hale interesting siya may action. Na tawaliwan el aspe ngayon pinangulo nga kataka na ke funeral service lal kamali el or finan mi saying agaw aus nga lu na the isol do gas isa doon chung born and rich finan Kent na Wilson to ang nagatwan na nga they job may job lost na uli do kadagas ke Niram kin may naksi na nalintugan pa September na uli may kos chudal ako in goal chudal ako in goal may naksi lelesa kada shishik ke may dutut na ke Pepelan Center School Pepelan Center School il dakis foston uli may kos na fayda ke fosang saptang alya na may naksi nga nilisa na screen na ipshukan bakit sa mo gina siya in na context sila galang gila meron sila na kacharang oing in isang nasikpa ang maldawan lipan ilan na gawigan siyang Josephine Abraham good morning from may away that mahaloa na siwas good morning to Arkansas from the red state of Hawaii. Ang ginawa red state sinasangan. May natingin na isa sad. Ana kung di kokohet na li siya yan.
kung ako may iba mo rainbow state Yes. sa mga LGBT Bushela rainbow sila din away ngayon na naman alyakin le LGBT ko forget abbreviations yan ilalis la rainbow siya na LQ. and LQ LQGBT Lesbian, me queer. me ka LQ GPT L nga ito mo lesbian. Q at queer. Nakita mo ba? I got some like Google LQGBT G ba K? bisexual Bisexual. bi Ah. transgender. Kami nagkasama ko na tayo kita sarang gini May round ka rainbow. The rainbow is Ow. malingkat. Wala na silang God. Malingkat pa rainbow. Ow. Casual Dawag- yeah, that's another question. May Wala malingkat silang pa rainbow. Ow. Wala silang God. May eleta fatias if you can now start fail. Okay, so by filia rainbow sila. Na NRY is that like rainbow sila yan pa in may pang flexilalos na pa LQGB yan kinda katsak ka so gay lesbian community that is or maging flexible kasi kasama na tawag liban na forgabelalan Oh, na taga weekend nakusa mga weekend o lutungan tuwa na zoom mga ating interest ko fintawaliban na weekend yan kada siyang na pa si Fe sinalutungan pala no lumekos Chuday lakogi in goal. Chuday lakogi in goal. Kasama ganda may scepter singan may literal meaning la na kikatawag gin figurative la may kalmayan pe. Like shush ka ususo ay patat na sin ilos sa bang in kalan sa pakat. Na marich lakum na ulutungan aske chance sang ngawyan for sa gusto kalu. Na mitigidam tawe ko tingin ko ila ta ko guess like broy na makatala may fact luo na nga mo okay pang mamasting ina kaya daw sa sila loan mi siya ngayon nga for ina aske asya na hoy Wait, doon sin tingin ko dalaw limay ko siya maligos. At ako Ay, ko gosh. Dahil malimay ko siya. Katpalimay ko siya. Ah. Kasi time zone, ngayon kat siya na focus siya. Alright, di daw katfast na may daya. Right? Duo may kawa kaya paing gawos, Terry Sue, Terry duo. Duo siya pinan Kent Washington, duo kilagashlo one. Nakatadari gidam daw crash na bit, asukya.
right, kal duo na suwas kayo wa. Nagkada kami nga ingay, Sir Ledara pa nga, we ang taking Tresco. Ashwin and Honolulu, Hawaii. Katako nagka funeral service like Kamali Gaifes. Na taking Tresco, El Ashwin and Kent, home station Lalan. Taking Tresco, mitigat fast na made up. Anabel na kayo. Ganda kakle na naskwado klase las. Katsum na yurin kat in siya kaya kailalan akfasyen program mamin. Makadakfasyen iti malas. Malay pa ng katsiyak kadin sumayrol siya kami katsafas namin. Taking Tresco, kung bingan gas ka keep singal. Lamala tamal sirle, main go, nasiwas na kayo mauchak kipel singaya, ana faklal amlela. So kasi ngalon got fwasi, ay bakalimi beki kadamari tayo ngay mo, metligi kat mukle, ana sirek malangkat, at sumnayron mit, insya kikasha. Nagipel singay, naknas huya katagay ni, na pray goes pray, and goes ashwan. Katagay ni pray. Kat pasla yedom, ildusingi, katla leprem, katla Isaac, katla Jacob. Kat sisis na nagilangzi. Sa balik met sapla na finfela, inka in fakalik, pengwo singi. Kaya wole na niyelo siya, us pengwo, in fashadik, inka in gasha, inikesta, osa siya na fin, felon fon. Papakalangat ko lang walap na siyum, ke kung sa pala ba met supplement soon and siya ko try hindi ko ya shine la kat ko malap na sin met madalas siya sao klein ka nak shuk ta fala met madalas ta foi katle inge ka taken met glance up missing met cool panagat pangon kung gipensing o God inaknas si feedback kay kat kung sila kat na kadinala in glance up lom kadinge sa foi katle anak mo na swika do dito. Ke fakaklas ke gospel lom. Kadin mata ke merit lom. Inas kalme yan silos na kewa. Mata ka ben lipsha ke ben singi. Ikesta mo dan insiyas. Kadin ganita kalme yan kaslom. Kumakalimila. Yen na kewa luo ta kani. We kume oya be ashwe. Kad we fakak lim the lek. La poe Jesus Christ. When below si fond and doom. Ito ka misik is bin makruklas. Inusye mo lang asis. Kat lalalfungi, la pwede kong lendolo en molyak. In katang la misya, in katang la makuluk na kewa, katang la kalyak. Kat pray ke passing o God, ke wedok na lash, inakilin, siyaw lal tamlel kamelyal. Oye pe kat pray pe ke siyaw lal nemaurin. Siyaw na kewa mamda ke pwede nyuk siya singi o God, makatepeta. Taking Tresco, kumgulag yung price ngayon. Kumgulag. Kaya fast na namit. Mitigat fast na namitan. Inakulin ko sa mga gas. Kenya prem, tuwa penasum. Kenya, tuwa kaya kumtaga wikat siyang olutu. Imelda, Washington ka, tuwa penasum. Gulag yung kumtaga kaya asloman. Nagadak ka rin yung ngayon. Taking Tresco, gulag yung price nga ko na pepela na sim ko na sa mini gas na payangan kan nakatusyawan sa ko teginti Lumalap tamal Shirley ngan awigat le may mawi tao supon vision si makaril gesan si tamal Shirley nge ana kikadak kalemi kikatalaga slash meta kamet vision si ngekta na silta Castlan God in fakikikas kusaya yineng yingo Ashma sikat base ke vision si nge kada la siyaksil Moses mesin bumungan ka fin na kinakil Aaron in fact na si Kelso ko na ilang rekmaki tamal siya rekmaki lutut si Asuso Pacific University lutut pa na si top tier ke lutut pa nga finen California kaso mirong yepe na elmot ka da na Castlan God fin fakya kaligin ng yengo ifo ka God kilala siya anay na sangeng sin fakya Castlan God yineng yengo katliye ki fakya kaligin ki katape me gospel yineng yengo apa vision siya ito kyang nasil
Elwelan ki StreamYard. Kainin o ye pes katorik magin. Pa ni StreamYard ka. Finne o ye si Bisaya ma. Inka in connect na ki. When mga te mafushesh. Ki configuration. Relan fushesh kin. Na pa katash kem singe. Fijin jingay te kyang. Daka da falyang na nakipel si makauli lomaluwe. Ikauli lomaluwe. Kaslan ka check na fakiralik kiningin. Katena kololi in tato kange o sana ni kekka lomaluwe. Kakat flogo fakir kaslan ka. Kat check ta ka na yiningin. Na o yung usipe in sewo mo na singasin doon. Anak ko sito. Da aspek asya sima state ta sikat ta kasya naki fin pa naki kata o yung naki syaro mamash ni in kasya. Na ba? Kat kasya pa kikasin ko in mass produce yung mga kanin mga tako. As website sipe. Tama siya rela. Kung kwen sum naki www.kasingkol.com. Katanya na kasingkol.com ka word of knowledge. Us kum na naki website siya kung may sum naki kamali greetings matako ba siya basta takeo. Kasi siya reference Eldon na recommendation letter sin Dr. Erman Puller ma-edel ba tamang lipan tamang Shirley ma-akayelos peki in dudulensialos ki kanin mange na ma-program na kiwa kadak fashion aski StreamYard ka askin nga recording ki kung vlog larin should be long should be anbange yung kanin sa na si Jonah ilang sa mas lamayingin na churches it ko siya may documentation siya nga yok should be ma-recommend na pa din oski documentation siya kung finesum na kihaluwe. Kumus pa banduman, sinotpada, sukupinan, ka-recorder siya. May sip in fact lama sila maluwe. Kung siya lila, found the scripturean. O yes yung aski, orek maitkos. Kung kan liga pa siya, Paul Silas malutiye. May kaligi ulya scroll aliya ka, malal fakir Karen kikastan gaat. Mayin mo lak kumakaniklam, kaya fan nakikastan gaat. Na kung sum nagali para mga record iya kia. Nag-download san kung sum kung liye kanin fin pa matawa kaya 2016 kasin ko yung record iya ki pang as mga ki kung print iya ki kas ko siya ki manager fan ki iya mising iya. Di o iya nga di kini Stacy nga lang dolak dahil bange kuwam na dahil nais kasin ko natalo siya. Na right away got forward in cash and loss. Na ashpem with ma covenant partner madam Shirley sa pilot na si kasing ko nga we kanin me oye ma in sa kalimila kasing ko appreciate na ba covenant partner ma tunet na siya kanin mga sayan mga kumkan sa mga calorie lasan ki website lasan kumkan dila may mga cham-cham nga ashke petila salig dale ko finne basta Tokyo ko le Mr. Skipper le Minakan le Mr. Robert Clavashu met pakanten pa simle Tigin Robinson met ma aspel si Milos Ligia kufun matan Beolos ikasin ko mangan kaywa kumbukan sum nagali met ma Ligiam dan Beolos ke na hensaf na singan kumbukan sum nag donation singan orala finne siya sa in kasin ko alle el secure, confidential, mga slagen tight, fin kum liya mo makadak fashiya, kasi kumke. Na kume click yan na rela isikyak ke. Donation lum na kayo wange el transparent, el sikyak. State law kalamila, fin donation lum anak alagay la, dala itfo ko, na kasing ko lina na produce siya 1099 na kapay pa siya nakalami support na siya, kumin kayo na rela, in kain da kasha kumki miye tax luman the tax write off siya. Nangalang siya kalimi maingen na siwos la makadak fashing kadak fashing kinin gat kadak fashing min dali ka tinengi mo as fact sima alutoy la sil tamle shirle alutoy la sin kasin kun tamle lipan tigni siya na the Mr. Frank in kasha katke kasing ni sa fact mo much is given much is expected. Skili wala na lang katma, ilasi mo ulsi ka na sikuma. Na pa nang makatsang na singata, tiluwin mabatsang na sila. Ako mniling siya na 10% ki makatis, malusya na siya. Na in fact pa mo, shikeya.
Chiki usi 10% na si. Nagbangi mga pace kaya mga akfa siya. Tamo sila aksyo siya lang. Mga in pace ki kaslan gat at tinanak las mo ito. Pero nga flok na siya. Blon sin gat la. Mga kanakalami singa na siya was. Na flokin pala na sin founder la siya. Tamo sila. Again, di alu siya bangi. Ngani ka life of music nga na naluwa siya ka. This is a supplement. Mga point na mga na Jesus Christ. Mga shake shaka tamla shirle. Shake pasta la siya. Di pa muli katle. Fakki mas take korin mo. Shake Jesus Christ mga fun. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through Jesus Christ. Tamla shirle. Talan siya. Cool. Tingin just cool. Kung kulang ka sa in yes, kasi nga we kung give up mo ba mga nakfresh nga di mo alash supela siya pa ano gumakaw nga gidan kasi nga in fakir ready ka na kalash ko ya mayen sige mod ko kat finish up with gas nga make siya mo gila pang masumam dara in gigesan gene in the rela o yes of all. I mean, when if you want to walk the shop with that come back, connect kain shop. Connect kain shop. Na bakit ito na ka? Suk shop. Ya kalau bagi saya, aku kau baga lang ako na mahal pa kaya suk shop bang. Lagi na kung sang kasag natin sang aking seuye may ita. Kung ngari na fossil tu fossil na kasi o kaya mahal pa kaya suk shop siya bangan. Pwede gitu so gula. Wang mayok siya siya yan. Gaslan ka di jam kanya. Mayin pay na pay. La gaslan ka pay usay mayin siya na si kumay tao. Na kulungan lap tekin kadmigas vashmeda nakulen kum Luciana filan Honolulu Luciana pain kum kadar single sumo but cannot that two obenasin ngamo kum de fat mo me hello bakas hello spirit na Sentex Minister Calvin Wigek sa two obenasu na we go Luciana in fact kulungan kat kamana kayo finne o lutu matalik yung lutu sa inge diri ake aksyo sila magkamo ba lutu ya vegas nila o lutu ko lutu kaya ba diyan pain ko was ke o lutu sa inge na kung vine pare professor lan ko try grammar na kumya broken grammar si pare kung vine mo o lutu sa inge Fat mo lutu saying na kung government guessing o lutu in mo drum do in malaman ngayong fact naman na kung ke o lutu kat ke fact tu na shoes kung dila na nga o lutu saying ala post mo siya tingin nga ama doing kung lutu ya may gas ka na nga ito maging ala post mo piyas ko siya baka mo ke olutu saying finte met alle yokwalla met ma icon lan last mit ko siya that's what I'm guessing okay olutu saying na ngake sen smonyan gas lan kata kasi mi mo gas ko siya because then you're making the fall na ke sin sunak mayen sige mod ko cut mit ko siya fin Sven kan sa gas slash na iwangin kasi supukul tin cham shop na if vi cut Sven na mit ko siya kasi supukul tin cham shop na actually kila actually standard slash lang gas sa Sven na cut Sven na gden liang or magin men da ke rushmate gas ko siya kat mit ko siya kat liang be or magin in the support mo ang level ka siya casting all lutu para nga na ke lutu saying in fact tu na siya si ke tash all lutu kat ke sanggulon singkat bangan complete sentence ko ma grammar lang alefal or nagero magin kat daging faga kumba linguist slash mit ko siya me na akesha
anaki sokas lungol itko shingal itko fa kalut-luti na pape comments ma apps man ngan. Pwede makat ulit mo kin mga sito really na siya please let's interact academy kadinito sipa comment sila tamdal teri ngan makadito kade share makat algala musik ang sikat ke panga tap isi mo it's not about a competition it's a collaboration okay siya isipan tapos sila nga ba pangan tuk ke All right. Kal on Primrose Primrose ka ya kon ko piang sukya Primrose Finan Georgia pa unso ko Primrose global lab. Na digin just ko Namo kat aklag din testament nag program mo so in some din si fe si last nam singing the song ko no chuda. Namo ilos sa mata ko ilos keep it long la meg de ram kuno. Na nagipon context mo an digin just ko me ashurum ke gumagan siya ang nag-iplon context ka mama ashurum ke marit siya nga nag-chance isang alya kung kakafin mo ko siya isang alya tala sapta sila lang ba sapta lam nga uli sapta lam nga kaya baka nasi kapun Genesis na may reach siya nga tako ngayon even nga ka nakagiging pela na siya kumintra ang ginmakma sa mga ashurum forget composition lan siya usilal sikap mo na pa tamle siya lele da kay nakatayan na ke iptolu ma sam kunya kimalu tutsi musinge ingan di men kasi mas musinge kat kanita ke apa kasi to siya functional family na siya dysfunctional family na kanita functional family in malan kat dysfunctional kat kanvak mo malan fail na le sam kun ke siya siya po na oye masikyak ki sam si mal da ki kunokon ma sam ke de mara na sulbe el fakin la scepter
sikas pati na ling lang usu siya ka skills ko an ki me siaulan ki shuf siya tudang isam na ki siau siya astalik mugul siya luo Ruben Simeon Levi get naptolay makuslong ke astalik patayin si be wielos tena siya manyakin kanya na finja kimalutut siya pa ingan ta kadiki kapa siya ma siau sila sikap nge ma ekle Israel nge Olela silang gata ma ema som through him katram kan ki Victoria ash me usu siyem da kang na sin firstborn eta paruban na bawe de na sikyak na sin na inak foto ye kan tuin siyeng mai masima sikyak pa siya si daliksima falem olela na kay walang gata at the Ruben at the Benjamin a royal line sigong somle like eternal kingdom siya Judah. Kamli siya le nga mo kikas mga kanakalimi kipensing pangan mga kanfaki context klamala. Commute. Tegin just ko kumgulo ke in weighing context ko in weighing na magmananak siya nga isam na marichilak na lash nga dekisaptal ko nagisingal luwan. Na final ko kalme ba as fos mekti fos sitting fos it ako really fos sitting fos it ko saan ta na shamdram kin le sigable mato il mato ako lailen somniki siya ulala dali na laglan mi se na il usya daligtal nga orelo sina fon na il fact na sila was poser na sila fact le Ruben banatay metan Ruben as oye sigum dorela oye singan oye ben nakapata na kishipe singan ngay kufla usot usu singan asu na gigatawag sa ngay or makikuvinli toka siya ko kikipit singan toka siya ngay matawis atin si so kung siya siya mo na Ruben kada siya ke mas-ruman. Tingnan ko and check yung mic to man. Take just over ka. Okay. Una, diba na med digin tingnan mo na wala iibsangan na faksulok na gil Ruben pa siya bil dektakin kasi dalik nato yung Ruben asko yesilrela iliya na in petrum lal siya pa na oye na sa false nagisipe nga siya bil that mo septus ko ni kufla patat na euro na vast na doktoral Simeon aspe oye si Simeon Levi tatagay ni Orela nag-iplan akmaso nag-en siya Shechem en singan tumnan si Wielos kan si Matela siyang ginagin ba Dina ko Dina as mukul siya parang na sila rada oye pala sa fall si mga il Isla Virginity lalan de los kasha kaksil ilos wala oye si mo final ki kapasi da ganim kui eno na kay simukul na ko finance kan insum kosla na kosla singan ito rela lendi me kosta ke lendi kost ma lo siya kuflam kui lo siya ngal why menas makis ben kostas kosla sila los mit na hatari na los kosta ro aspel sila siya why los kuflam kui na polan bel singan Simeon Levi Ralaoya siya so online ang phone ng Google Financing na isang follow-on wala follow saksi nake specialan taliksin din may call finan siya kam il orela na scene matlimdan si Wielos nga na apat di na
Na funny natin bakit din sa good guys see talingan ne pa fos algo singan taga sikya fos algo singan taga sikya na ingen na show na fel Juda elange metlim fa kaksakin ko na ingen na scepter sa kungan patak na fel Juda na sige mod ko na kumiange okay na mesikyak metliki oye singalan na ako vinkan folok ni ke Exodus Exodus kumbin liela balan bel singal eh eh balan dek shavram kun dalin Israel dalin Israel somniki kapur la sima pangas yo leila ma kadil or na sil Father Abraham mo ileta fa as full na ke full na kung vinliele palo sila ko fact sila sigap ngan ika Genesis ngan fa so akpayak le ika Exodus kung vinliele once se sam le metligi peltima tali ali Israel los ilaligi kor koslalos filan Egypt once se singan pa langayakle. Now, once se talikbulmata na kayo inse il dedicated il malan God. And the bond firstborn singan. Na sin guminli sol il tako ke il tako ke shuflan benchuan. Kanya ba il pa blood benchuan but il pa shukimit. Il pa shukimit ke matwan dalik singal luungan nanol sikongan. Na benchuan il tako na takoya kat kalam gele il folknarol sosiv na debat na mo patako te chudale. Na factual masing ako mod ko ke factual siga mo ke sikya fukuye metliki eh we na factual god go kinalon god le when lim Jesus Christ le ilata ko ke lines ko man pa kalman scepters ko man that dafayen usulon God na sin kai sie la baton fel ko kai sie mai na usu sengan patatang na fel Judah ko bin long guessing the Lion of Judah palo mo na sin lem Jesus Christ mo ini il tako ke lion ko Judah ngan na vindi fo sali ko sengan il ana ke really biang la mait al Judah ngan ita na kaksa ko no Judah il oya na sa lion ilunia ma il shukia o il follokle na in love sil actually onna aden il sum o yes il sum sukan onna kalina pa il aksa fila makunela na pa fos singa ul singa il samdum the scepter sa kulan il lon toko siya if on sol pa toko siya si ma imit lang mit Israel sol tiya kat pa silelan may to pa mit Israel kan sunol Samuel siyak la toko siya lalos puton siya yang akot mit Israel wen toko siya kat ina si toko siya kat long si toko siya say ke scepters ko nga ko min dictionary na galim gele mea si sa ring yang mayen fos ali ko stige fos singal duan sie ip ke may na collapse nga and ro yok siya nga ko min galim ke may na picture lapse nga and then maloy na ke fos singal duo dana in our galim silaskele mea fos algus fänige fos singa luge Jesus kan akkalendia.
Na masing argument is like may naksi yok na ke fos algos na singaluan mala iplak kup na ke den galen gele finne singa bil fakla oye singan ki ye fo finte fo ko na ke tao sin meta e samle masing yok shipe argument ge argument sa lulu ke pa pa lo yok spek de gang the timeline singan because I get Genesis eh Genesis ang awulya fos algostukesingalluan yoxpekdedale mesikkiangal nagigat isla masikkiangal gatsumnake exodus na matawakien abangan talal Israel shaw ke kapun Genesis na exodus mlekşamgin belsimalus illa ligi shaw silalos kaya na bagay masing ako minshike isla mongo ki manaksin na ke plan man ka akuk lan ka akya ki il sang itak lang na silsiga biden sham kon na mo ye foku to ko sikyak oya na factual siga na masing ako min lang nagagzen galang ke ulalan ka ulalan ka na sin may na sin may talik na tol yung ako bigay matilal fung yung mising iyo ako fin matake ulalan ka kat ba kren na fakya baka chisa bella sin proy ka chisa bella sin riti kastan ka chisa bella sin som na yuin ka siya ke kasol ilan kasat mola siya in reflect Grenora mola siya in mol o yematan katlin may siya uke mola siya katakfashe in fall nagkakastan ka o ena ke seko il nato nga nil tafen na siya nato nga na kalma ba my fact lang it either a curse or a blessing na nasit kumising like galen gele market factla o kat ekin metalal fungi il coin may se wo se ko may se nga sin may taro metalal fungi o line matake malan ka line lalit ya sa puktutin sham hindi ang may los fakan may yen ma metalal fungi ko met faka ko fak o alle ash ushe alle ko na para siya yung mga kumitlal yung insinsin gekin to may kulay sinsin gekin na ba akshak sila mayin pasya sila ko pasya mga ito magiging sa kasan ka ata kat efin supukutin sham ikon sang be may eta kasi nga nasin may ito may polsiven ay sakle kolon kaçma aşine sang pe koşuna şey ngani ke mai le fa ko mai fa ngan efinil şey ngawyo mai che ekon sikyak la vidina juwa mai che ego ben sikyak na ziben eklan ge gaston kat mama ka tafle gaston kat giden sin gekin cham la so giden non gayak met en non gala mai yen factual şey ko ngan fa so ye na ki ye akpa ye na pa gaston kat kuvinlie genealogy ke meto sapta sing and dak sing and the God is spoke into Jacob na si Jacob na si talik na talingan pangan shuf singal duongan na shuf singal duongan sham ganyak throughout the Bible pag kuvinlie ipsing amo ilto ke sette pa may una ki sette fakke ka ako sapta ako siya sapta lime ko siya sham gun masima fata ko na kuvinlie sumni ke fakke sa sapta it ko siya le kai si shuf masam ganyak ke merit il شوف كان هو شعر بنيا كيف سبتايد كوشاين شوف سلاي ten naku vin really man lakshan ke sapta ngal akademiyak le meya shuf singa ne sikat la jibe se ma de shami ne ki fak ke ngan ba mayen la meya mo shuf sal ten ngan le patatyo ke malan felo de lachflet je de idol worship la lo the may lakshan akina fact na ke ule alan God prophecies
gigasan gato. Finne sigo bizakle masing gisaptang ngawliya. Il akpayak fashion ni musing sikpena ngakum sikpena sano. Sano ko to mama isikya. Na nganjali wala insurance from logo. Ngan flogin ya me kum na sapta ang ngawliya fas algo tigisingal luwa. Le shishingan. Tagana silsikap il fansin daliknata yung masa may sikyak. Fashion ke exodus, fashion we fashion ni may nanak sila kungan. Scepter siguro ngayon patyang na fil chuda. Na mga akpayan pa Jesus Christ iltakoke. Iltakoke na oyasingan sikyak. Sikyak akpayak le sinlib Jesus Christ. Kuminiban fas algos fashion like singa ulan. Na singal siye, na singal luan, oyasingan, onen ipsiak doon ko sang backup, vaccinating and the maya galmian vaccinating. Nangawa pa nga fact for todo na kimanya na kasi nga taking just go nga uskom me finshak mo ikopenan alle tina kala mayin for salgo na singa luo iltina na phone na manya na kasi nga siye na ip kimanya na kasi nga alle yok kanon manya na kasi nga masing ako min is lakeo pa shushingan na sin shuf singan na siya malam just kasi daga akpaila. Taking just go. Tama siya lumalap ki, dawagin siyang from lagi nga siyang from kun, si pala, si notpada, na skupin. Na when kat fin kain leksyon na Tracy conversation si siya usi nga nagimtakan la. Okot sok ma, kasi daga in alulusan pa, matal. Na finwangan sa naak, nakatikay ni talaga kalmen me matal. Na pa nangarap, etay tula nga naksafiki kung fakkel, solid sulda sin mo ito. Ikin matayin toko siya. Kung fakla ka singe, si kaya na klorilalan wangin le usren urik malala. Nakadapa kong takin la, sulle chuda, ke chuda sil tilamot tamalun tutsia. Stakto king ausi. Mafilan dak po siya kaya. Eluta ka, madias ka mata isil, sholle. Toko ni sholle lala, wangin baka ditake. Kaya charam king caption na kaya kata sholle marek ni. Nga ako minliyang, kadinte aktaik la urek mo lang katain mo. Kaya kat paray, di kaya powers fin mo ka, di kaya mga di kaya blessings surun mo ito. In blessings mga di kaya the curse. Napayan ang ramatal singin da ka na kaya, na inaksaf ki lain sula chuda nge ki pensi mafake kung misaya siya ka chonel bobo ya ka na pa chini ala siya laksaw singen sang ikes la meto siya fosi na ki long lime kors mata ka saf na ki chuda akpayak lebe na ki duptolo na kastan ga da verify inakalemila mange akademiyak ora ki pensi na taka confirmation in kashaw me kaya di uli asya ta mo eling wen kulo si fan na natin siya ngayon siya buke nakatinsom de ke meto singalit ko kas pasasikan fakik lepe na ke bejima follow yak pi Moses Elijah Peter James John Metloke in akalimila pangan kalmiyan si kalso ay dak kanasin shuf sila chudangan amo siya lang ama pange mga kain me wakakun ka kasha ki takoy lan na chuda Gal, tingin chusa kumkula nga exact la masing may lashkin dalle ora la lupe man yung naksin okay may naksin yok na ona ke sivesing shang dila le chuda el aquaki in kol na pange masing ako yung matake kaya may naksin la shushilan God through Father Jacob
na sin Schufsinger en akpayat lagi full singer ul tukko tokol David. Na full singer ul tokol fason ul David be. Masinga pa ngaking diksyon lo. Gilan talero nupe. Le masisam ginyak yoko bakat il na sulela Judah Tari. Le Fagana Ruben Nelson, which at nine in